Merhaba Guhdarwan Neja, ez Serdar Şengül. Merhaba guhdarên ezîz, ez Ferzan Şêr. Di vê beşê de em ê li ser wêjeya cîhanî, avabûn, geşbûn û teşegirtina wê ya cihêreng bipeyvin. Mamoste weko min jê derxistiye sê meylên berdest hene, yek ji wan hunerî ye, yek ji wan bazarî ye û yek ji wan jî biyolojîkî ye, yanî wek erdnigarî, zimanî, ekolojîk her wekî din. Gelo tu dikarî ji me re behs bikî bê ji ku derê derket ev mijara wêjeya cîhanî bi çi rengî derket? Teorisyanan dibêjin yê ku here ewil têgeha edebiyata cîhanî bikar aniye gote bixwe ye. 1827 de gava ku kitêbekî çînî dixwend behsa mîrateya hevpariya mirovahî û gerdûniyê dikir û hêvî dikir êdî hemû sinora de rabibe û gelên dinyayên cihê cihê biriya edebiyatê hew di nas bikin û biriya edebiyata cîhanê mirovahiya nû derkeve meydanê. Aslında bi rastî gota ne tene serê xwe ye. Di vê sed salê de Friedrich Engels û Marx jî di Manifestoya Komünîst de di heman hêviyê de bûn. Yani bi herîkina sermayeyê sînora netevan de rabûya û bi pêşengiya burjuvaziyê di marketê de edebiyatekî kozmopolit de were meydanê. Neşaşbim Antonio Berman jî Kazanova bi xwe neqil dike, dibêje yanî têgeha welt lîteratûr û welt market di heman deme de derketiye. Aynı wisa ye. Bi hev re girêdayîne. Yani tam di sed salan nozdemîn de ev xweşbîniya burjuvazî, xweşbîniya liberalîzm hem cî da fikrên belavbûna humanîzm û hem jî di bin siya humanîzm de pêkanîna edebiyata gerdûniyê. Ew berfezayê ku edebiyatên dinyayê ji zemanên cuda cuda tên bahev hewdû nas bike. Belê mamoste neşaşbim xwendekarî Goethe neqil dike. Di sala 1827 de ekirmen xwendekarê Goethe wisa tomart yani dibe helbesta ku li her derê û li hemî zemanan xwe bi sedan kesan ve dayê xuya kirin, ez bi temamî pê bawerim ku mîrateya gerdûnî ya mirovahiyê dibe. Wêjeya neteweyî êdî têgeheke wateya xwe berze kiriye. Serdema wêjeya cîhanî li ber dergehê ye û ji bo lezandina hatina wê jî çi ji destê me bê divê herkes bike. Gotin û neqilkirin bi vî rengî ye. Yani divir de mamoste Goethe em bêjin bêtir li ser helbestê mijûl dibe. Yani wextê min got sê meylên berdest ne yek ji wan hunerî qesta min hunerî ev bû. Li cem Goethe ev wêje bi rengeke helbestî ye. Lê vêga piştî ku em bêjin van pêncî salên dawî em bêjin wextê mirov li meylên dunyayê li teorisyenên mezin giregir dinêre bêtir weko vêga li ser romanê tu kîjan berhemên teorîk ên li ser wêjeya cîhanî wêjeya berawردî dixwînî em bêjin romana global jî têde wêjeya global têde dixwînî piranî li ser romanûsan Orhan Pamuk têde ye kesên din Murakami têde ne zêde zêde ew nabe yani qala tiştên din nabe kêm cara yani jin em bêjin kêm cara çîrok kêm cara helbest kêm cara divê em vêya jî bi nêwî xêz bikin yani diyar bikin ku qesta Goetheyê jî yani bi helbestê dest pê dike wisa. Ama hem di dewra wî de jî êdî roman jî wekî cûreyek nû êdî serê xwe hilda bû û li pê Goethe bi min bi tesîra bazarê jî roman û yani pêşketina kapîtalîzm û derketina roman jî ji nez ve bi hev re girêdayîne. Hem ji aliyê xwendinê ve hem ji aliyê çapkirinê ve belkî ji ber vê sedemê pêkanîna edebiyata cîhanê bêtir bi cûreyê romanê re tekildar bûye.
از وسط فکرم تبعثا مبعثا هنری کر یعنی وکو هنری مبعثا هلبست و رومان کر ایش خود تبعثا مارکس پیشوچونا برجوا لیبرالیزم برنگی بازار کر میله کی دنجی بیا من میلا الکساندر بیکرافته او جو وکی اکولوژی نزدبه یا چما اکولوژی براورد کرنا بتگه هم بردیو آبوری سرمیان آبوری فیلد امبیجن بوار بیکرافت وان هر دوکا ده بر هفدو دبه مثلا یونانی اویکونوموس اویکولوگوس اکونومی و اکولوژی ده بر هفدو بیکرافت دبیجا آبوریش بو فهم کرنا میا لسر پرگالین آلوس میلا خو بیتر دبه سر حسانی کرنه آبوری لیبلی اکولوژی بین فرهتره آلوزی وکی پرچه که پرگالی دبینه مثلا بیجن آبوری نرخات شتان دیار دکه ارد کت سرمیان مثلا اف برنگی پری دکارن مروف وان جهفدو درخه لی وقتی مروف بحثا وان تشتین نه هفتایی یعنی نمینا نه هف انج مروف نکاره بده بر هفدو بکه هایج گرینگین وان خوصر هبه اکولوژی دبیجت دکاره ببه مدل که کرهاتی لوما از دناف دجی دبشادن دجی وقت بحثا کریزا ویجیا جهانی بکن وکو مدلا بیکروفت بیتر لیتی کو مروف ویجیا جهانی بقصتا گوته فهم بکه ده پیش دمی ببینه مثلا دویجیا جهانی ده کازانووا مثلا همایه که جه هنری جیمز دگره دبی فیگور این ده کارپت یعنی موتیفات ده سر خالیچه ده دین دکجی دبی کمپوزیسیونا و کنفیگوراسیونا گشتی و برفزای ویجیا جهانیه هر برهم جی تیده وکه موتیفه که هر موتیف آنجاق بریا و کنفیگوراسیون تفهم کرن دی وقتی که ام بکه و ناوی دناف تگه ده کور بمن ام دبینن که گلک موتیف جی دروی خالیچه هاتیشتن یعنی مروف تیده نابینه جاره کی باش نای بیرامن من ده پودکست تیده ملی گوداریت کرد تدی پودکست چی yani pır mrov hüküm lissernak yani carna hen tiştusa dest pê dikin diçin tu fam nakî li ku derê dest pê kiriye li ku derê qediya ye ew jê derka açebe ji baş nayê bîram li ku derê bû lê açebe têgeheke wisa bikarda anî mamoste digo gap in the bookshop ji bo ew kesên ku motifon wan em bêjin di wê xalîçeya motifat di ser xalîçeyê de winda bûye açebe baweki din lemezet ke de be gap in the bookshop yani ev kesin ko derve cihana rojavane de be şunavan de lecem kitefroşa valaye bemin eftişi balkeşte yani jdevla ko açebe pirtukhane bekar bine de beje bookshop yani kitefroş evji ez bawerim be mesela bazar ve gredaye tabasa bazar ki na rasta mesela denavbera Goethe و مارکس انگلز و سردماوان و تئوریسینین که تنها باست که یعنی لسر آوابونا و کریزین ادبیات جهانی دخبتن دنابر وان ده اری کم 7 سال هنه 7 سال هنه یعنی دوی ام نها belki ve tişti nikaş bakın دوی 7 سالی ده چی بویه çünkü hem Marx hem Goethe تنی چیبونا پکانینا ادبیات دنیای پکانینا مروواهیه کش سینوران آزاده بون دنیای که وصا خونو خیال دکر ندویم بپرسن چما او خونو خیال پک نهات چما چه نبو چما ادبیاتی که جهانی یا ادبیات که گردونی که همو تئوریسین همو کس لسر تعریف وی پناسه کرنه وی اتفاق کرنه چما پک نهات دوی 7 سالی ده چی بویه yani mesela em dibinin de pişti salin nodi ev mijare edebiyata cihani ve ki mijare ki akademik keti akademiye o teorisyanan lister seri xwe eşandine ama دوی 7 سالی de mesela denabera wan de pişti Goethe ve Marx çi bûye şerê cihani yekemin çê bûye şerê cihani duyêmin çê bûye şerên dişkolonyal çêbûne yani dünya lişûna pekanîna mirovahiye
pêkanîna dünyayê ku ji sînorên azade kete şerên giran, şerên dünyayê. Yani li şûna edebiyat û li şûna aşitî şer em bahsa şerên cîhanî li şûna edebiyata cîhanî em êdî şerên cîhanî nikaş dikin dipeyvin. Belkî meriv dikare bi Kazanova dest pê dike û çima Kazanova, David Damrosch, Frank Marotti wekî te got Beecroft ihtiyaç çêbûye ku carek din berê xwedane edebiyata cîhanê û ev kes edebiyata cîhanê çawa penase kirin. Mesela işte pirsim yani Kazanova çawa penase kiribû, tezên Kazanova çi bû? Em bikarin piçek va teorisyenên sereke tezên wan li vir nikaş bikin û وقتی ام بیشم کریزین ویژه جهانی ام تکارن جاره کدیم وگرن موردی لی مثلا مرو وقتی موردی دنیره بهتر ویژه براوردی درتی برچاف ام بیشم بهتر درتی لی بگشتی لی جم کازانو و چارچوبه که فراختره یعنی هر کسی کو تشتک دنویسه گلک تئوریسین هنه دیوید دمروش چی تشتنا دنویسه گلک ناویندن هنه لی چارچوبه هری برفره مرو لی جم کازانو و پیدا دبه او بخوجی دبی کمارا ویجه اف بیامن اف تگه یعنی تنی افراندنا تگه که بویرنگی درخستنا هوله و مروفت کاره گلک جاجی رخنه جی لی بگره گلک جا سود جیجی ور بگره کازانو و جیه کی ناوندی دیگره لناوندی تگه هین که لگر رامانسازی کازانو و ایجی درتین هوله یعنی من لگل خوانا پیدا کر یک جوان خوصریه یک جوان باجار ناوندیه یعنی ام بیشم باجاره ناوندیه یک جوان زمانه دو زمان ورگیر نبونا ورگیرین سازمانی ورگیرین و او که سازمانین اریکرینه هیه ام بیشم خلات رخنه پیشکوتن داناسین چاوتی کرن و هن تشی هنه لهمبر و کماره لهمبر سردستیا دو کماره دجی سرهلدان بچی رنگی پیدا دبن لگل کازانو گوای اف تشتیه ام بیشن خوسری بهتر لجم بوردیو تشتکی لجم کازانووا تشتکی دنه لجم کازانووا بهتر دپولیتیزاسyon sürgün ویژه مینور به زمان تشدیگره ام بیشن مثلا جارنا کازانووا تشتکی وساجی دبیجه مثلا خوسری لکومارا ویژه بس بکارانینا زمانی ویژه وسا دبیجه لجین هری خوسری ویژه لبرخو دده کنه به امور سیاست و نتو پرستی مثلا وی که او که پر بکارتینه کازانووا بسایا دورکتنا سیاست ام بیشن ویژه دکاره درفتک جبو به دست خستنا یاساین خوین کاریگر یعنی یاساین خوین او بکاربینه مثلا لگور فهما بیکروفچی فهم کرنا ویژه که بس داهورین دکان نپیکانه یعنی جارنا هندک دکارم ببین آیده چند ویژه یان evji geleki evke pegiriyen siyasi çeken dış mesela geleki bahsa Kafka dike vêjeya minor dike ev yek bimen balkişte mesela Kazanova'da tego tişte min tişteku balam dikşin eve mesela Ligor Kazanova peşi duxwaze fahm bike edebiyatên neteveyî çawa derket meydanê ya yani berfeza edebiyatên neteveyî çawa derket meydanê edebiyat çawa xweseriya xwe îlan dike gava li hem Fransa cara evvel dibêje Fransa sala 1515 de yani 15 de va salan Fransa gava do belay manifesto dinivîse û li şûna Latin zamanê Latînî bikaranî nîna Fransayî wekî Fars dike li ser nivîskara li ser însana wekî manifesto yani pêşî edebiyat xweseriya xwe jî Latînî û jî kilîse ji dêr bi dest xistiye ve vî şeklî gav ev edebiyatên neteve yê derket meydanê êdî edebê netevên din jî pey derpey xweseriya xwe îlan dikin. Li vir çi pirsgirêk derkeve meydanê di heman de hemû neteveyan di heman demê de divê kadî de bejn û bala wan bilind nabe.
هن جوان درنگن هن جوان پیشنگن yani edebiyata pekanın edebiyata cihanı da hevdemiji tüneli gor pekane ucarnacı mesela hin tişt paş vejid için aynı mesela vakti ko embejin Kazanova tişteki depolitize bahs dike mesela yekji minaki viji İspanya'ya mesela dibe vakti İspanya'ya şerri nafkoyi dest pekir dibe veje خسریا خو سرخوابونه خو وندا کر عاجلیت نتوی پیدوی په هبو او حوجبون او درکت پیش یعنی جارنا وقتی که مروف بگیشتی کتابا کازانووا دخوینه جمره پرانی جبو ساته از رخنه دوی اکیجی دیگرم و که رید لبر سیاستا جیهانا سیمین دیگره وسا مروف فهم دکه لی او میناکا او کیجی بالکشه اسپانیا جی وکی میناک دیگره راسته yani لگور کازانووا مثلا هم کازانووا جی yani جبرکو خواندوان تزا دکرای پیار بوردیو بو و یک جی تگهن سرکی بوردیو بکارتینه اف جی سرمیانه yani گو سرمیانه ادبی yani نتوین کو سرمیانه ادبی برهو آنینه او امکان آوان چه دبکو خوستریا ادبیاتا خو جی سیاست اعلام بکن نتوین دن اکو سرمیان ادبیات وان کیمن وانا مجبورن هر تم دبن سیاست ده بمینن yani ev tegaha edebiyata sermiyan ji bimin per acibe çünkü dibêje Kazanova tam de seride gotu bu gava tekiliya gelo tekiliya marketu huner çi eku bikroft gotu bu evana behevre gredi mesela Kazanova dibêje yani iddia viye dibêje سرمیانا ادبی و سرمیانا سیاسی و اکونومی به هفر اوقع علاقدار نینه مثلا اوکی دبی دهمان دمیده دو بوارن سرخوابونا سیاسی سرخوابونا ویژه‌ای یا تام براستی پیر بوردیو زیده پیوا سرخوابونه بکار ناینه یعنی او بهتر خوسریه بکارتینه بمیجی مثلا اوکی مثلا لهرمین داگرکری و جهیلا سیاسی و پاشگوه کری ویژه د برخوردان نتویی د چکیکه دبی مثلا او بمن اف پیجی بالکشته یعنی مثلا نخو ام دکارن تشتکی وسا جی بیجن یعنی د پولیتیزه بونجی گلو فراغاتا ج چکیه یعنی چکیک ج دسته مروف دگره انگو مثلا کنگی واتیا ارمانجان سیاسی دگوهره مثلا دبی وقت بوارا ویژه‌ای لهمبری بیگاوی نتوی و سیاسی سرخوابونا خو راگهینه نویسکارین دیجی نتوی انجیین بی نتوی پیدا دبن وکی جویس وکی بکت پیدا دبن اوی با اوای کی جمسرین د برفزای ده سروبنو بکن اف کسین کو دیج نتوی انجی بی نتوی بکن کل نویسکارین نتوی به پیگرین سیاسی ره جهیل استاتیکه و به پاشدماین ره و به اکادمیزمی را روبرو بمینن تجی بحثا ویژه پست کلونیال وقت تبعث کرد تا گو بهتر دا اکادمیه ده بجیه بونه جهیلا پیگلی سیاسی ویژه کازانووا شیروه که به وی رنگی دکه راسته بلکه رخنه کازانووا جی و پیلن دینن پناسکرین ادبیات جهانی جی جخوا لور دست پیده که یعنی و پیش قبولین رخنه دکه و هول ددن پناسکرینا دنا دنیای بدن yani o siyaset ekonomi و ادبیات با آواکی دن تکیل دار بکن تو خوازم باکی تشتک جده بپرسم بس دستری ده مگوتو بو گوته و مارکس yani 105 سال بری تجی هوی بون هوی دار بون مروواهی که نو درکتا میدانه اما پشت 2009 به 1909 دیسا اکادمیسیان ویگا بری خدا پناسکرین دنیای مثلا هین کس دبیجن او هیوی چما پک نهاد چونکه هر دو پناسکرین بلکی نیوی دنیای لدروای پناسکرین خوهش دبن yani پناسکرین تعریف وانا دنیای تنگ بو تجربه هین گلان هی هم نزانبون هم جی داخلی تئوری خو نکربون بلکه یک جی کماسین کازانووا جی
evet gerçi desteri kitaba xoda dibêje ez ê behsa alama İslamê nakim behsa rojhilata navê nakim behsa Asya nakim Asyayê dur nakim tenê malumatên xwe bi Awropa sînordar dike ama pekane modelek jî datîne yani modelek jî datîne modelek jî datîne rast modelek datîne okay mesela ez bi min ev bersiv dikare bersiva xwe di nav têgehekê di nav Kazanovê de bibîne mesela bajar navendî em bêjin mesela Parîs şayesên Parîsê yên hevpar dibêje Kazanova giş ser neteveyî ser dîrokîne dibe ev pîvana bawerî û berbelavbûna şêweya wêjeyiyê jî û dibe mesela dibe ev bi destê yekêziya nivîskarên Fransayê jî pêk nehatiye lê wextê Kazanova tê ser Barcelonayê mesela dibe tevî ku dîktatörî hebû jî piraniya weşanxaneyan li Barcelonayê bicih bûbûn ne li Madrîdê û li gorî Madrîdê serbestî zêdetir bû Latin Amerika bixwe jî wek navend li Barcelonayê wekî navet li Barcelonayê dinêriyan mesela heman tiştê ji bo Joyce jî dibêje dibe Joyce bi heman rêbazê kirasê esaletê li Dublinê dike li derekî danîna ji bo qebûlkirina komara wêjeyê ji bo nivîskarekî Parîs navend e lê navendên din jî hene Barcelona heye Dublin heye û Kazanova vêna kokiyê dixwe de dihewîne dûre dema behsa serhildanên wêjeyê dike serhildanên dijî komalê li vî tiştê ku te got navend ew in dema behsa van serhildanan dike dîsa pênêseyeke cuda ji Ewropayê dike dibe mesela paytextên dubendî çi ne wek Hewlêr Sülêmaniyê do yek ê siyasî ye yek ê hunerî ye çandî em bêjin yek ji van piranî jî yê kevin dibêje Kazanova cihê destilata siyasî tîrbûna karîgerî û çavkaniyan e dibe li vê derê wêjeyeke kevneperest kevneşopî li gorî pêgirî modela siyasî û neteweyî berhem tîne dibêje paytextê jiyê nûtir jî dibe piranî berê xwe daye cîhana derveyî xwe an jî bajarekî bêndera deryayî ye bajarekî zankoyî ye tedî li Mêrdîn jî piştê ku zanko ava bû reng û şêweya Mêrdînên hember Diyarbekirê û di nav tevahiya wêjeya Kurdî de bû tiştekî din wextê mînak jî dide behsa Varşova Krakow dike behsa Atina Selanik dike behsa Pekin Şengay dike mesela her ku gotibe navenda min Avrupayê jî dîsa behsa wan dike û Madrid Barcelona Rio Sao Paulo behsa wan jî dike em jî dikarin li cem xwe Diyarbekir Mêrdîn Silêmaniye Hewlêr Ankara İstanbul mirov dikare li ba xwe van tişta zêde bike dibin bersiva xwe divê meseleya bajar navendî de digre yani li derekî Parîsê ye çavê her kesî lê wekî din jî ew giring e mamoste behsa Greenwichê jî dike dibe dema modernîteyê ye dibe Greenwich li ku derê ye Diyarê yani nasıl tu dema xwe li gor Greenwichê eyar dikî ev jî tarîfeke lê tu dikarî dema xwe li gor Diyarbekir li gor İstanbolê li gor Hewlêr jî eyar bikî ev jî tiştekî din e ez bawerim na rast e mesela yani li gor Kazanova modelek daniye modelê wî jî li ser tu teorî ava bû yekî Fernand Braudel avakirina dünyayê modern ê ku neteveyên dünyayê çawa çêbûye û çawa bi hevre tekîldar bûne ev ê sistema dünyayê li ser Braudel ava dike a dudiya jî aliyê berhevanine sermaye de sermiyan de jî ji Bourdieu ilham digire ama mesela di gava meriv di kitêbê de pêşte diçe meriv dibîne mesela te jî behs kir mesela Greenwich gava tu di edebiyatê cîhanê de zemanê derekî wekî navend bigire qebûl bike di gelên din divê nevê mecbûr bimînin ji zimanê dinyayê bibin yani êdî ji zimanê fehma û hissiyata zimanê xwe yê dinyayî wenda bikin nasıl tu dibe yani wek qibleye mirov li ku derê be berê xwe dide wê derê aynı wisa qible yani mesela Octavio Paz mînak Octavio Paz de axaftina xwe ya Nobelê de Octavio Paz dibe dinyaya heqîqiya dinyayê
ne evvelatê ku em tê dijin ev ê İngiltere, Fransa, İspanya ku lê dijinin em dinyayê din ji zimanê rastaqîn em qewirandine loma çi nav daye kitêba xwe ev ê labiranta ev tenebûyînê ne wisa Ez ê li ser vêya tiştek bipirsim mamosteştere tedî me got Parîs navendeke Greenwich yani hey ertnîgarî hem jî ji hêla zeman ve demê ve du hep navendên sereke saz bûne ev ji hêla sembolîk ve mamoste sazûmanên erêkirinê yani pesendkirinê çawa saz dibin tedî xelat hene rexne hene pêşgotin hene danasîn hene filan narast e Kazanova bu xwe dibêje ev beşekê di kitêbê de ev ê îmalkirina gerdûniyê biriya teknolojî endüstriya çandî biriya xelatên Nobelê mesela cît ji bo Taha Hüseyin pêşgotin nivîsiye em bêjin Tagore wergeran diye ew jî heyfa xwe tîne Kazanova jî êdî hemû roman dişibin hevidû li gor pîvanên romanên Ewropî roman dinivîsin piraniya xwe romanên xwe bi romanên bi zimanên Ewropî dinivîsin da ku bikevin endamê edebiyata cîhanê ê ku mesela wekî kesên wekî Emil Apter ev kitêbek nivîsiye Against World Literature li hemberî edebiyata cîhanê gelo dibe meseleya wergerê çi ye mümkün e ki tecrübeyê gelên din bêyî ku em bala xwe bidin dîroka wan pirsgirêkê wana xusûsî metnên wan wergerînin bi zimanê din ev mümkün e dibêje yan jî Ian Almond jî ew kitêbek nivîsî bû Decentering the World Literature dibe yani bênavendekirina edebiyata cîhanê bu xwe Kazanova ji va tişta acizin hemû roman dişibin hevidû êdî paytaxt jî daviya davî dibe bû New York ji ew ji destê Ewropa derket yani çûye New Yorkê heyfa xwe tîne ew jî yek ji meseleya estetîka neteweyî û estetîka cîhanî gişt ew ji krîzeke em dikarin di beşa krîza de behsa wan bikin mamoste bi min ew kê ye çawa bêjim meseleyek din jî divê meseleya wergerê de sermiyana zimana jî pir girîng e ew kê Kazanova ji Abraham Desvon ew kê mesela pergala globalî ya zimanî dibe mesela te goya New York mesela çima New York yani ji ber ku êdî hinek zimanên li gor vê modela Abraham Desvon dibe modela kulîlkan û kesê ku te got werger ji bo wan jî dibe navbeyinkarên mezin bi saya navbeykarên mezin divê modela kulîlka de zimanê te çawa cî digire mesele parîkî jî ev e û ji bo mesela zimanên navendî em bêjin Fransizî Erebî ev zimanên navendî ne lê yê hîper navendî jî İngilîzî ye li gor ziman jî teşe digire rast e yani êdî de mesela li gor Kazanova jî em Kazanova ji ber ku wekî destpêkek tê qebûl kirin gelek rexne jî hat lêkirin navendê bûne Ewropî û heta Fransî Parîs dibêjin Parîs navendî ye lê dîsa jî modelek daniye yani edebiyat da cîhanî edebiyata neteweyan pek tê ama divê cîhanê de hin neteve navendî ne çünkü sermiyana wan edebî mezinin û hin neteve jî sermiyana edebiya wan kêmin ji ber vê yekê jî mecbur dimînin bi zimanê edebiyata serdestan binivîsin ew kê mesela de ekolojiya edebiyata cîhanê de Alexander Beecroft mesela rexne li Kazanovayê digire dibe komara Kazanova ji ber ku bes li yek mekan û yek zamanê em bêjin Fransî sed sala şazdemîn manîfestoya vernakûler Juhaim Dobelê hatiye damezrandin dibe minferîd e lewma jî wêjeyên din yani dervê van wêjeyan ancak piştî 1945 dibe bi vekişîna dagirkeran re dikarin têkevinê wergerandin bo zimanê xurt dîsa behsa wan tişta dike êdî neham
اما بیجی 8 سال درباز بونه ج 945 ادیم تکارن وی 100 ساله وکی نه بحثا ویجه جهانی وکی کریزا تبخوازی بشادن مامسته ام درباز قیرانا کریزا د ادبیاتا جهانی ده بکن پر باش به امنها خاطر جي گفتار حیا بشکیدن خوازن حیا بشکیدن بمنن د خیر خوشی گوه کی لمبن گوه کی دنه بنم بیش ساعت خوش